'cause I'm just a gust of wind, moved on quickly, almost unnoticed, but quite powerful. A rush could easily have blown your defenses down, could easily have blown your 12 letal je 12. aprila preletelo Maribor in bombardiralo mesto z 483 spominskimi letaki. S prireditvijo so obeležili spomin na žrtve vseh zavezniških bombardiranj mesta med drugo svetovno vojno. Ali veš, kaj se je danes tukaj zgodilo na tem trgu? Ja, najprej smo prvo gledali Piko Nogavičko z klavni, potem pa so prišla letala in so metala dol letake, pa tudi nekaj frizbejev. Ta dan je bil namreč kulturni dan mariborskih osnovnošolcev, ki so imeli priložnost spremljati številne kulturne dogodke, od delavnic predstav do pohoda po Čevljačkovi poti in flashmoba, ki so ga pripravili nekateri dijaki. Prireditev so spremljali tudi turisti. So I know a little bit that there was somewhat a bombing going on and partly of Maribor were destroyed. So this I know, but I don't really know much about the background. Tudi Mariborčani so se spominjali bombardiranja. Jaz se spominjam, ker sem star 82 let in v tem času se prebujajo spomini. Takrat so nas bombardirali in nismo stali ob tem času zunaj, tako kot zdaj, temveč smo bili v zakloniščih, ker je bilo tudi mnogo žrtev. Sprva so sicer načrtovali bolj pristen bombni napad, a so se zaradi prisotnosti otrok in iz previdnosti odločili za milejšo obliko.